أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جناين رکا دین مبین حدیث رسول می امین ترجمه ریاض الصالحین 326 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل ملین مو توابه خوشکو برین عزیز الدرس مایش بریاوه دا ما بحثا خوابدانا هشتنا حاشا سا و رسما المولادا رسم تشتن زیروح و خواهی کرنا حاشا سایا ساکا المولادا و ما بحثا بده کرا ام گهاب حدیث 1688 و عن عائشه رضی الله عنها قالت جدایی که با عائشه هات نقل کرده خود جرازی بگوتیا وعد رسول الله جبریل علیه السلام پیغمبر خدا و جبرائیل سوزدان هبوده راست هف بین یعنی بین نک هبوده یعنی جبرائیل گاز پیغمبر خدا از به ما زیارتاته به ما سراته ملیاکت جبرائیل في ساعة أن يأتيه يعني يقول فلان ساعة دا أما بكي هبوده فجاءت تلك الساعة أو ساعة هات ولم يأته جبرائيل لهات قالت وجا جماعة عائشة قو وكان بيده عصا پیغمبر خدا ولی عنری ولی قحری الدست ویدا ام بيجي كوبالك هبي دارك هبي عصاكي كي هبي عصاي هبي فطرحها من يده دست خا اوفد عرضه وهو يقول هوليد قوتاش خرا ما يخلف الله وعده ولا رسوله خدا قاصد دوی سوزا خنوین خوره حشک خدا و حشک قاصد دوی نه سوزا خنوین خوره جبرائیل جی قاصد خدا چو و نخو و نهار اما یعنی عجبا چو سوزا خنوانی جی قحری ثم التفت بيش نجي خفتلي نري فإذا جيرو كلب نري فحكي الصا جوريكي كي الصا تحت سريره البن ام بيجي ديوانا ويرا بن ام بيجي چه رانزه ويرا يعني بن اودا ويدا تشتوي رانزه هبي نريكي جوكي الصا چوي بن ويده و معلومه وي زمان نه وي زمان داري نهولي سپحي گرتي بين و یعنی حاشا ساجی کاریم بچن مالوا یعنی حیوانجی کاریم بچن مالوا مریشک شوالیت کاریم بچن مالوا هنریس جوکی سا بن رانزه ویوا بله فقال متى دخل هذا الكلب وجد پیغمبر خدا پرسی گو اف سایه کنگ هاتیا وده هاتیا مالوا فقلت والله ما دريت به گو خدا یا رسول خدا مهاجرین ازا مندی هاتی بله فأمر به فأخرج فجاء درينا وما دريخست فجاءه جبريل عليه السلام جبرائيل هات نك پیغمبر خدا فقال رسول الله پیغمبر خدا عليه السلام هو لجي برسي وعدتني فجلست لك ولم تأتيني تا سوز دامه اجبو در روینشتم گفت جبرائیل به روینشتم ولم تأتيني من ريت نهاتي قالوا سبب بچيا فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك او صاي المولى تدا يعني خوتي مورفا اوي نهش از بما يعني درا إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ام داخل درك ولي نابي مالك ولي خونيك ولي نابي تدا صحي ينجي صورة ينجي هيكل رسم تشتي ولي هي ام داخلي ومال نابي رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کرده خودش راضی به حدیث 1689 و عن ابي الحياج حيان ابن حسين قال ابو حياج حيان كره حسين هات نقل کردن قال گوتیا قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي كره ابي طالب خودش راضی بش مرا گود یعنی امام علیش مرا گود چه الا ابعثك قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله قالوا أشت أته جبو وظيفه ولی رنک ما درکه کو پیغمبر خدا جی وقتی را اجبو وظیفه رکر بیم یعنی پیغمبر از ترکم درکه با وظیفه که جبو وظیفه که بینی جه
او وظیفه پیغمبر خودش روش کل مهویدابی گوبی هر وظیفه پی بینه چه دشت او وظیفه ان لا تدع صورة ولا الا طمستها تت هیکل و رسم نهلی محونکیش حال رانکیتا چه هیکل چه رسم دیتن همیاش حال راکه ولا قبرا مشرفا الا سويته تا مثلا قبر که ببینی ولی بلند کری ولی قبر یعنی چه سر قبر بلند کری توی ارده و راست بکی توی خراب بکی یعنی قوی قبر مشرکا قبر مخابن زمان مداجی قبرا چتنه یعنی مرمر و قبا سرتشا چتنه ده قبرانه هلی همیا راست بکی و یعنی بکی ارده و بکی یک و ده رسم و هیکلانه هلی ده همیا محو بکی رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کرده خود راضی به ام هذه سر بحث كده بيجي باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع در حق حرام بونا صاخوي كرندا صاخوي بك إلا للصيد انجغ بو نيچيره يعني أو تولين نيچيره صين نيچيره بو بيبچ نيچيره أو خمو هناك أو ماشية يجي الصي أو يكو باكچيه بازي يعني أو صي گریم بازی او ساین چه بر پیس او زرعن یاجی او سایکو بر دحکو بسکنه بر لاتکو بسکنه بکچیتیا همیشه چفتلیکو ما بگه فلان مو گره خواهی بگه شخینی و حرام بونا خواهی کرنا سایایا مو صحاشا خواهی بگه افتشتی حرامه نجبو و هر ستشتی هبن حدیثا 1609 عن ابن عمر رضي الله عنهمش ابن عمر هاتنا قكنا خدج شوي بابي رازبه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام صح که هولید گوتا من اقتنا كلبا کسی که ساک خواهی بگه إلا كلب صيد أو ماشية انجق صي نيچيره ويانجيه بازي أو صي بچ بازي فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان محقق ومحقق هارو قيراط شبه هاي بينش لف جنم وچالف جنم يعني قيراط معناه يعني معيار كيو جرانياتش يا وچالف جنم شخيره بي كيم دبا ولا هاروجي كيم دبا جي كيم دبا شخيره بي كيم دبا بله ام گوهای حديثا 1691 دبجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة هتنقل كنا خد جرازة بقوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لقال من أمسك كلبا كسكو صاك بجرة صاك الجمخة بجرة فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط هرو قيراطك يعني مقدارك شخيري دبك ماهي إلا كلب حرث أو ماشية انجا الصيه ام بيجي يزرع يه مثلا بر چفتلكوي بر ام بيجي دخلوي بعرضوي بدحكوي او ماشية يجي الصيل بر بازوي اف مو قرب بگیره بسکنی یعنی خواهی بگه دوه ساینده خواهی نگه مو نگیره متفق علیه اف حدیث بخاری مسلم هر تا نقل کنه خودش و راضی به بله و فی روایت لمسلم وجا روایتك دي صرف مسلم دا در باست به بجا من اقتنا كلبا ليس بكلب الصيد ولا ماشية کسی که ساک خواهی بکه نصای نیچیره به و نه ام بيجي بازی به یه او صای بچه برپیس ولا اردن نصای ام بيجي بر دحکوی بر لاتکوی بر چفتکوی به يعني نجبو يجوا كاس الصاك خواهي بك فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم هرو ده قيراط شخيري كم دبن قيراط ما قود چارلف جنم هنگ چارلف جنم بله اف حديث خلاص ام بچه دجي بخوني خوش كبرين عزيز با ام سر بحثه که بچوک باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر بحثا مكروه بونا بله به دالقاندن به هلاوستنا ام بيجي چه
زنگل زنگل يعني چان زنگل في البعير بسطوه دافيفو زنگل بكي وغيره اون بسطوه چلاكيفو اون بسطوه امجي بزنيفو يستوه نيريفو من الدواب حيوانا وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر دي صدر حق مكروه بونا رخوا برنا صي و زنگل یعنی چان ناقوس خراب به سفره چونکو معنی چیه یعنی صا شما مگو به مصلحت لازم از صا نخواهی گرن به مصلحت بو امنیت مو کار خرابه بله یعنی به مصلحت به مو خرابه و بجا چرا مثلا ناقوس یا زنگل یعنی چان ترکیب بجن چان چرا حیوانو با دالقاندن مکروهه چونکو یعنی مثلا انسان مبحثینه مونه کاره خفی روا بچه مونه کاره بشتی قاسه او حیوان جی بین نراحت به زنگ رق و تق یعنی او حیوان جی بین نراحت به یعنی ادوه جرد به ازیاد بلکه حکمت به دیجه مثلا ناقوس یعنی زنگل هم بيجي علامات فلهايا يعني او فله كليسة دا ناقوس لده يعني جرس بيجن او لده ناقوس يعني مو ناقوسه يعني شيء زنگل و صا بخارا نبه مو بحيوانا مو بسطوه حيوانا خواجي نكه چه دوه و چه چهلک و چه هستر و چه هسب و مو زنگل بسطوه و نكه اف مكروها بله حدیثا چنده 1692 عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره هتنقل كده خودش رازه بگوتیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولیگاد لا تصحب الملائکه رفقه فيها كلب او جرس ملاکت هوولیا قافلک کروانک ناکن او کروانکو كأسا رفقته بكسا بورابه او جرسون يانجي زنگل يانجي ناقوس چان بورابه يعني واري بجا زنگ و ملاكت يعني رفقته هووليه وي قروانه را ناكه وي قافله را ناكه رواه مسلم اف حديثها امام مسلم نقل كريا خودش راضي به حديثا 1993 وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دیسش ابو هريره ها نقل کنه خودش راضی به دبج پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولیگاد الجرس مزامیر الشیطان حچک زنگلن او آلت موسیقی شیطانی نه یعنی آلت موسیقی آلت یعنی امبیجی چالغه آلت ترکیب بجن او آلت ساز و سازبندیه یا شیطانیه رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کرده خودش راضی به بله خوش کو برنده بلا وده بسکنه حتی درس کیامه آده ببینه خیرو خوشیه دا